Ćao svima, danas pravimo domaći hleb sa praškom za pecivo. Hleb je preukusan i mekan i jako će vam se dopasti, a vrlo ga je jednostavno napraviti. Za početak ono što nam treba je u jednu činiju odvojite 200 g brašna. Ovdje imamo 280 ml mleka. U drugoj činici imam 150 g brašna, 2 praška za pecivo, mala kašikica soli, vrlo malo šećera, znači prstohvat, i 25 g maslaca. Znači treba će vam 2 činije. Također ovdje imamo i papir za pečenje i ulje će nam također trebati. Prvo što ću da uradim je ovih 200 g brašna pomiješam sa 180 ml mleka. To kada promiješamo dobro, da bude bez grudvica, možete upotrijebiti i ručnu mutilicu ili prosto ovako umutite malo bolje. To kada znači promiješamo, ostavimo 30 minuta da odstoji. Ovaj sam hleb, znači ovo testo sam pokrila, a sada ćemo u drugu činiju sa maslacem da ubacimo drugi deo brašna. 2 praška za pecivo. So i malo šećera. I to ćemo sve da pomiješamo i da sa ovim maslacem sjedinimo. Uzmete vilješkicu i ovako lagano sjedinite. Znači maslac treba da stoji malo na sobnoj temperaturi nekih 15 minuta prvo. Sad kada smo sačekali 30 minuta, ovo brašno koje smo sjedinili sa margarinom ćemo da ubacimo u ovo drugo brašno. Također ćemo to da promiješamo da bude bez grudvica. Možete uzeti ručnu mutilicu ili viljušku, kako god vam odgovara. Ja ću ovako viljuškom. Baš se onako jednostavno sprema, čak se ni ruke ne moraju isprljati, što je ono što mi se zapravo najviše dopada. To je to. Sad sljedeća stvar je, uzmemo jednu tepsijicu koju ćemo prvo da pouljimo. I premažemo to ulje po tepsiji. I sada ćemo da uzmemo papir za pečenje i stavit ćemo preko ovog ulja. Ja ću ovako da ostavim jedan krajičak ovdje, a ovo ću da poravnam dole. Testo ćemo da prebacimo na tepsiju. Peći ćemo hleb nekih pola sata na 210 stepeni. Znači vi već možete da uključite rernu otprilike 5 minuta neposredno prije stavljanja u rernu hleb. Nakon toga pola sata kada prođe, znači na 210 stepeni pečemo hleb, izvadimo hleb, povučemo ga znači za papir, pokazat ću vam posle kako, i ostavimo hleb još 10 minuta na ulju da se propeče isto na 210 stepeni. Znači
to je zapravo čitav proces kako se ovaj hleb pravi. Tako da ćemo sad da ga prebacimo u tepsiju i krenemo da pečemo. Ovo je otprilike ta veličina hlebčića, znači nije veliki, ali on jako fino poraste. Tako da ćemo ga izvaditi za nekih pola sata. Znači pečemo ga na 210 stepeni. Sada izvadimo ovaj papir ispod hleba i ostavimo ga još par minuta u rednu da se zapeče. Možete smanjiti malo temperaturu i to je to.